पाउसिदा यम्पम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर अथुबद डिलिमिटेशन तौफम थोगी अचोम स्टेट असिगी अपुनब लमगी चादा मरफुद्रा रोम लैरिबा चिंगी लमसिंग असिगा पिखराबा तंपा की सरुग असिगा यंगनाबदा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मसिंग चाउना खेनबा लैरिबा असे कोखंदुना अचुंबा वेल पुरंगनाबा अथुबद डिलिमिटेशन तौफम थोगी लोइनाना डिलिमिटेशन डिमांड कमिटी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टैंड संगसिलेबा खोंजंगदा मफुंग फाना सौगली एंड ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर असुमना फोंदोरकले असोंगी पाउथिंदांग लोफेंग अमसुंग जनरल सेक्रेटरी एस.आर. एंड्रियन खुदेक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमन हाय मणिपुर सिंगी सरुकना चादा मरफुद्रा रोम लैरिबनी लोइनाना सिंगी लमसिंग असिदा मिसिंगसु लाख 15 रोम खुंदारिबनी अदुबा सिंगमिसिंग असिना खुदोंग चादबा क्यामरो मयुकनारी मणिपुर की अपुनबा मिसिंगी मनुंगदा चादा 95 दी सिंगी लमसिंग असिदगी होयराबसु मणिपुर स्टेट असेंबली पुनः मिहुत हुंफु पुथोकपदा सिंगी मिहुत कुन खक्तमक वैरे मिहुत निफु पुथोकलिबा तंपाकी लंबसी अपुनबा पाक चाउबा असिदि सुमनदगी अपुनबा पाक चाउबा असिदि सुमनदगी 43 फोंगियर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की पाक चाउबन हेले मसिक समदक्ता सिंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अममद वोटर लिसिंग निफुदगी ने यंखै फावदा लैरे लोइनाना तंपाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिंग असिदि सुमनगी वोटर लिसिंग कुल्लुम तंगमक लैरिबने असिगुम्बा सान मिराई नाइबा थौक असिना मतौ करमना चिंगतम थोंग भानना चखोटपा ngamgadoibano मसिगी साइथेंग असि चिंग किमियाम असिना चपचाना थेंगनारिबने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हेंगतनेनाबा डेलिमिटेशन तौबगी वाफम पुखलकपदसु मणिपुर लैंगक मदि तंपाकता लैरिबा फुरुपसिंग असिना आयत अपन पीदुना लागले साइरकसिदा डेलिमिटेशन डिमांड कमिटी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टैंड संगसिलेबा असि यामना मरम चाबा मदि मदांग चाबा अमनि हायना लवी मसिना वांग नोंफोक लमदमसिंगदा अवनबा खरादा वरबसु पुरकपा ngamgani हायरे हौजिक असुमना मणिपुर एडीसी की अहनबा मतिक मंगम खरा हपसिना बदिबान तौरिबा असदा लैंगकना यामना ताथीना तौबगी ममी तारी मरमसना खोंजंग असिदा अचुमदा हाकथेना सवटपा ngamद्रबसु वाखलोंददि हेना सवली अना सोशल असिना मखा तारे मखा तारकपा अतोप पाउदा पाउनाबो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर हियाना इबा कॉमिक मई थागरे अमरचित्रा कथा प्राइवेट लिमिटेड ना पब्लिशर ओइदुना अथौबा पाउना प्रजाबिसिबा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर नि हाने इबा ट्राइबल लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल हाइन मिंगथोनबा कॉमिक बुक की कॉफी सिंगसी माइरोय लुप एमसु एमएसएफ सुक अमति के एसए के अपनबा जॉइंट स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कमिटी जेएससीसी न मई थाखरे हिरमसी की मतंगदा खोयाथुंग लैबा के एसए के ऑफिस द पाउमी संगुनाबदा के एसए की प्रेसिडेंट सु ओरिबा जेएससीसी की कन्वेनर सुखाम विद्यानंदन हाय निंथौ पांदुना मनिंग मखा तमना लेंगाक चरंबा लमदमसी ब्रिटिश न खुदुम चनना भवना पद थोकीबा कुमजा लिसिंग अमगा चनिपान मरफुद्रा माथोइगे एंग्लो मणिपुर लान थोकी लान ममददा थवाई थादोखरबा अमदि लेबा किनिंग तंबा ngaknanaba honabada thawna fana mayuk nakiba athoba amadi ifa ipu singi manungda pona prajabasisu ट्राइबल फ्रीडम फाइटर नि हाइना panbada natana इंडिया की फ्रीडम फाइटर का फ्रीडम स्ट्रगल का athoba pona prajabasi का मरी लाइनहंदुना पुवारी बना थाइनबा honabada जेएससी न थेंगनाई इंडिया निंखा तंब सही हुंपुट्रा मंगा मपुंग फरकपा लोइना लेबाक सिनबा थोंगबदा पांगथोक खिबा आजादी का अमृत महोत्सव के थौरम सिंह की मनुंग चंदा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मखादा अमर चित्रा काथा प्राइवेट लिमिटेड न पब्लिशर ओइतना फोंगबा ट्राइबल लीडर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल आइन मिंगथोनबा कॉमिक बुक असिदा पाउना प्रजाबसी असि इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल न सरुक याखिबा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर अमनी आइन पल्ले असिगमा पुवारी बलाना लमजिंग याबा थौंग असि जेएससी सिन अकनबा मौदा कंडेम तवे असिगमा लमदम असि गिनिंग तंबगी मतम चांगना चथरकिबा पुवारी की सेलसिबो नाथाइना भवनबा अमदि निंग तमना बगिदम थवाई थदोकिबा अथौबसिंदे कायबा पीबा मानबा थौंग असि मणिपुर मियामना तराइना लौफम थोकते मरमतना अमर चित्रा कथाना फोंगलिबा कॉमिक अमसुंग कंपनी असिना फोंगबा मखल खुदिमकी लारिक लमदम असिदा योनबा द अथेंगबा थमले लोइना लमदम असिगी बुक स्टोर सिंगनासु लारिक असि योनबिगनु आइनासु मागना मखाताना फोंगदोके पाउमेसिंगु नवा अदुदा सरुक याखिबा एमसु की प्रेसिडेंट ओइरिबा जेएससीसी की को कन्वेनर हाउमिजम चलांबना हाई मणिपुर सही लिसिंग अनि हेनपकी पुवारी लेबा खानोंपोक एशियादा मनिंग मखा तामना पांचना बलेबा कमाने ब्रिटिश न मणिपुर लौसिन रिंगाई हाबदी लिसिंग बगा सनिपान बरफुद्रा मधोई मबांगदा मणिपुर ब्रिटिश की मखादा लोइलम लेबा कोइन लेरबने अदबा लिसिंग अमगा सनिपान बरफुद्रा मधोइदा लमदम असे ब्रिटिश न लौसिलबा मतुंग निंखा तामना बगिदमक सांगलबा स्ट्रगल अम लाखिबादो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का मानदे लोइदना इंडिया दगी मणिपुर निंखा तंबसु हालेबनी इंडिया दगी मणिपुर आना इलेक्शन पांगथोक्तुना मदे कॉन्स्टिट्यूशन सेमदुना लेंगाक सरंबने
हिरम असिदा पनिंग मखा तंबलेबक अनि की मरकत ब्रिटिश की मकुद गिनिंग तंब ताना होना बसिंग तोंगाले इंडिया की अमसुंग मणिपुर की फ्रीडम स्ट्रगल लेजरिबनी अनि असि तोसिनरग मणिपुर की पुआरिब मरिंग मरांगनबा मानबा मोंगदा लाइफाक अनि असि की फ्रीडम स्ट्रगल असि अमतो ओइना वंतन फोंगलिबा कॉमिक असिदा यावरिबा वारी असि अथिंग बथंबने भ्यामदसु कॉमिक बुक असि पाबिगनो आरसु मकातना फोंगदोके नागालमरोमदना माइनॉरिटी सिंगबो नमथबा यारोय एनएस मिनिस्टरना फोंगदोखिबो वाफम थाकले अनवारी नूरजहान मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बिरेन लेरिंगैदा माइनॉरिटी नि आइना सोंतन हिंगफा यारोय आइदन लोचिंगबा अमगी असेंगबा मसकुलकपा मदे मणिपुर की अपन बल्लुपसिंग की मरक्तगी सीसीएस के नमतांग चाना चेरोल थोरक्तना अपन बगी सक्तम गागनब होनबगी वखलोनबो पांगल खुनाइने इकाई खुमनबु ली अनि यूनाइटेड मणिपुर मुस्लिम वुमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट अनवारी नूरजहान थादोरपा चेरोल मन हायरे चेरोल सिना हाय मियोय मरी मंगाना खोमजिनदो सेंबल लुपा मन मणिपुर की अनवा पुआरी अमा इदुना अपन बगी सक्तम थुगाइनब कन्न होनरगले सही जा के हिंगमिनरकलिबा फुरुबजा के हन कथोकपगा लोइना थवाई कतुना सेमलकपा इरेबा की अपन बसक्तम की पुआरी खोंगोइनबगी खोंथांग लेपकदबने नेटिव पॉपुलेशन इंडिजिनियस की वफम द अनोवा सक्लोल लौदन लागलिबा ऑर्गेनाइजेशन अमद पांगल खुनाइना पागुम बिगदबा लेते इरेबा की पुआरी की कोकलम लाइमिट फाउब खंगदबा लुप अमना इरेबा की पुआरी लेपद पांगल खुनाइना यागदबा लेते इरेबा की पुआरी की कोक सम लाइमिट फाउब खंगदबा लुबमना इरेबा की पुआरी लेबदा पांगल खुनाइना यागदबा लेते मतंग जना चीफ मिनिस्टर बिरेना अपन बगे लुचिंगबदा युमफम ओइबा वीडियो स्टेटमेंट अमा थादोरकपा सिंगम कै लेतना नोगाइबा अमदि थागतपा फोंगदोकी लमदमसदा अपिकपा लैरांगसु साचनो अचौबसु साचनो अचौबा कंगलुपना अपिकपा कंगलुपु नमथबा यारोय हाइबो वफम असि अपेनबा पोगे हाइरे मखा तारकपा अतोपा पाउदा होम मिनिस्ट्री ना मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के पुलिस पर्सन चामग यांखई का मथोई खंगतबदा मणिपुर की अमा यावरे यूनियन होम मिनिस्ट्रीज मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन फॉर 2022 की ओइना लेबाग असिगे पन पुलिस पर्सन चाम यांखई का मथोई खंगतबदा मणिपुर की हौजी उखुल पुलिस स्टेशन दा सेकेंड ओसी ओइना लेरिबा सब इंस्पेक्टर मालचांग रुंगमा हा यावरे एवार असि फंगलबसिंगे मनुंगदा तारागा मंगाना सीबीआई महाराष्ट्र पुलिस तारागा मथोई मध्य प्रदेश अमसुंग उत्तर प्रदेश की पुलिस पर्सन तारा केरला पुलिस राजस्थान पुलिस अमसुंग वेस्ट बंगाल पुलिस तकी निफानी अदुगा अतोपसिंग अदुन लेबाग असिगे तोंगान तोंगानबा स्टेटसिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंग दगिने एवार्ड फंगलबसिंग अदुगी मनुंगदा नुपी पुलिस ऑफिसर कुनगा निफान यावरे द यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सलेंस इन इन्वेस्टिगेशन असी इन्वेस्टिगेशन अमसुंग क्राइम की प्रोफेशनल स्टैंडर्ड असी वांखनदबा अमसुंग असिगुंबा इन्वेस्टिगेशन द हेंडोक थोइदोकपसिंग असी रिकॉग्नाइज तौनदबा इंग्लिशिंग अनि तारागनि पंथ कॉन्स्टिट्यूट तौखिबने चाही खुदिंग अगस्त तारागनि थोइदे अवार्ड फंगलबसिंग अदु लाउथोकथुन लागली अवार्ड असी फंगबा याबसिंग अदुदि हेड कांस्टेबल दकिना एसबी की थाक फावने हायरे मिखल द ईवीएम सिनबा लाली हरप पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस तौखरे लेबाग असिदा चनरकलिबा डेमोक्रेसी की लेंगलोल असिगी जंगलन सरू ओरिबा असेंबली अमसुंग पार्लियामेंट की मिखलना सिंगबदा बैलेट पेपर सिंग सिनबगी महूता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सिंग सिनरकलिबा असि लाली अमसुंग सिनरोइदबनी हाइदोना चैलेंज तौरकिबा पिटिशन अमा सुप्रीम कोर्ट ना मेरिट जाउदे हाइदोना डिसमिस तौग्रे अथौबसिंग की निंगसिंग नुमित्ता याइफा फाउचल पिनरकले महौसागुमना कुमसि चाही गेसु ngasi पांगथोकदोरिबा मणिपुर की अथौबसिंग की निंगसिंग नुमित अगस्त तारागा हुमदोई थाउरों की मग ओइना गवर्नर लाकानिसन सब मिनिस्टर एन पेरेना बसोंग मिनिस्टर सिंह दा थोंगम बिस्वाजित अवांगब न्यूमाई नेमसा केबियन युमनाम खेमसाना मसुंग हाइखम दिंगुना याइ पाउजल पिरकले गवर्नर महागी पाउजन द नबित असिगी थाउरोमना अखोइगी मातौना फवा इपा इपुसिंग बेटेकेंद्रजित थांगल जनरल सियाहिनागा पुखरमबम काजाव निरंजन सुबेदार अमसुंग हमालेबा की निंगतंबा कन्ननबा गिदंबा थावाइना पोंथा पीखरबा अथौबसिंगबो अमुक हन निंगसिंगहले हायरे मकोइना दुंगाई कुमजालिसिंग अमगा सनिपान मरफुद्रा माथोइदा माफांगल कलबा ब्रिटिश एम्पियर बो चैलेंज तौदुना काइसुमसंगदा लैबगी महूता निंगतंबा पांगलबदी सीखिबना फै हायरदुना ब्रिटिश का माइउनारमखिबने हायरे मोइजिंग द ड्रग सुंगफम अमा थुगाइख्रे काक्सिंग पुलिस नसु डब्ल्यू वाइट टैबलेट सिंग फारे थाउवन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना माहे का बचिंजा की मरुकदा संगसिलकपा लांजंग के चारोगा मोइना ngarang sagol sendemiki numidang da moijung wang mataba chingya laikai da drug sungpam ama thugairaga mioi ama drug gram sangpan kuntra ka marika kwana na bhagat pangamkre
Nagalamoromda Kaksing District Police na ngasi ayuk miyoy ani WY tablet mayam amag kon na fagat pagam kriyari. Police ki paunahai Tawan District Police ki SP Zogesandra Hawizam ki supervision makada Additional SP Elo Sankar Devanalit Tawanapi Police ng Yawa. Timamana sa gol sa namiki na bitapong tarit makarom tavada moising uwang matabat singya likay talaiba moising mayum jaman sa iyong fugom doy afubo Leikhidaba mohirod din giyumda hanglang badrak sungpam amatugay bagaloy na na. Dragoy na gram sa ampon kontraka mari amasung atay drug sung bada sinaba masak yaman ang pagat pangamki. Drug sing adu jaman gi yangwon to politin amadahap naka lolam bani hayri. Polis na yem di jaman pagat pagaloy na drug amasung masak sing adu supagale. Makata na tigat na ba NDPS eki makata case amalaw kale hayri. Maragasi nga si yung Kaksing District Police ki SP Srey Vadas ki supervision makada Additional SP of President Binoy songtham ki pagdak matungin na Kaksing Commando gi timamana palhil Leiba manay singma fada Leiba checkpoint da lambi asat awuk sing check tawda tengno polom dagi tarok ba registration number thadaba angopu masugi JPC amadagi WY tablet KG 9.824 ga kona namiyo ani phagat pangamkre. Police ki paun hai Kaksing Commando ki OC Inspector MD Abbas Khan ki athang matung ina Subedar KSIS Prakash amasung Head Constable Rohina Madeng bangba faraba miyo ni adu amana Cyclone by Fai Say Contraga Mari Apokpa Thangpo by Fai Kawe More for gi Zion Bank Dagini Aduga Atopa Mana TS Khalza Kham by De Sahi Contra Apokpa Paunam by De Kawe Mano More 1/9 Dagini Hari Magoyani Dagi Police na Sel Oina Lupa Laka Malising Kun Mga So Pagat Bagaloy na Magadawa Logi Oiba Sarak Sing Pinada Bakaksing Police Station da Sinakri Hari Lohong ba sahi yang kay kamari ki matong da masagi sahi hung putra ihalaba matay manaw IVF ki khutang da macha fangre yoy million amata amakatang thokpa yamna tang ba case ama oina Rajasthan gi Alwar district da sahi hung putra ihalaba nawna macha fangre masagi sahi hung putra mga ihalaba mapure ba amasung sahi hung putra ihalaba nupiya sina lohong laba matong sahi yang kay kamari ki matong da invito fertilization IVF ki mateng na anghang ato fangja ki bane Baby boy adu Alwarda Leibo Register IVF Center ama oiriba Indo IVF Test Tube Center baby da foki bane sahi hama makarung gi mamangda masagi sa ihung putra mga suraba matam kuina lohong laba matung mamita masa urak ta badagining bakaraba govisana mahaki mari mata gi khuthangda center asida sarki govisana masung mahaki Loinabi Chandrawati aniyaji Rajasthan gi Joypur nakna Haryana Border Rikul Amadalivani, Matay Manaw Adi Asina, Luhong Labamatung Masa Fangana Bahiduna, Metropolitan City Sing the Satuna Honaki. Adobarim Bataki Aina IVF experts Bankas Guptana Fangdoki. Masagi Sayum Putra Manga Suraba Govisan Zunu Jugi Mohadiya Palace Dagini, Mahakana Indian Army the Tabak Bani. Adoba Bangladesh Wada Makong the Nomai Pandana Soki. IVF expert Dr. Bankas Guptana Haikivada, IVF Kikutanga Home Suba. Oina attempt tawkiba adu da nabi adu miron kibane nabi adu miro lakpa matamda masada yamna harau ke adu chahi yambo oibana khudong tiba thokadra haibagi masada akhi bhagya laike laibak phabada gi haukiba ningthau ka banumita masamo faraba baby boy ama foke mama amasung masa ani gi haksang gi pibam da karigumba amata akai ba laikide anga adu pokpada keji ahum khai longke handak da parliament law ama pass tawduna sahi asigi jun thada gi sanaba hokiba adugi matung inadi nopa amasung nupi anigi sahi asi yangkai helabadi IVF infertility center na makoibo treatment tawroi dabani adobo lebak phabadagi lo adu sanhatriki mamangda nupi adudi hana miron kre haire IVF expert singi matungina nupi na sahi nifu helabadi IVF cycle ase work tawbada sada kungi chance lai sahi hengalak liba khudingi mai pak pagi sanga si chada ani ahongi sang handarage masagi sahi nifu ga mangha amasung masigi matakta lairaba nupi singna IVF treatment gi khutangda Miron Babi Chad Hong Kantani at the Borastan gi award district Novana sahi humputra manga adukan pina sahi humputra suraba maday manaw anina IVF ke khutangda angang pokiba miyoy million amagi manungda amakakta mukthokwa yamna tangba ke samani haire FBI ke office ta namduna changnana ba hona kiba amhat kre US ki Cincinnati City da leiba Federal Bureau of Investigation FBI ki field office amada namduna changnana ba hona kiba khurai faiba miyoy ama Pongkara muknaraba matung da law enforcement kangkuna na hoina kapsan hatkre Federal Law Enforcement Agency asig statement matung ina miyoy aduna sagol sen namet ki
ayuk pung mapan minute tar mangarom tabada office adugi visitor screening facility da nampu de sanction hana bahona ke ngaik leraga miyo adu mafam adugi cn ke masum hake gari adu law enforcement kambuna tana ke mak Wilmington manakta officer sing kamayuk na ke pakoi ki baruk da pung khara nomai kam raba matong nongthel ki batam da officers na makpo har pangam ke bane court ki jathang indana primary oza lising ani yen baki promotion namsin da thamble samarendra Manifu ulenga kasina program kaya faika tuna education pakan adu bahona rabaso primary oza lising anirom promotion piu aina ayabo fira ka sahi tara ka daruklom nam sinduna thamlaga promotion pi dana bahonare IS officer karana makhoi makhoi ki khutong saba launa na bahonare aina graduate teacher promotion demand committee ki convener officer samrendran penta bafong dorakle ngasi pesum dal iba Manipur state pensioners union office da pangthopa pamising ko na ba amadi committee asigi mot sinduna wafum asi phang dorakane mana makha taradun hai lisingani tara ka darukta mathamaduki Education Director and Pravina Thoki Border Amada Primary Oza Sing Sahi Taruk regular when the Tabak Toraklabadi graduate Oza when a promotion Piba Yare Abaji Kangan Kravane Oza Sing Mari Lenabasi Sang Gauravatung the Lising Ani Kungi Zurai Kungo Hundoita Matamaduke Director of Education STS Kirana Final List Amatoke Makatabu in a Tabakto on Toknaba Directorate of Vigilance Clearance Lonabasi Thake Director of Vigilance Director na lisingani konge September taraga taruta clearance adu tarake Makata point education SK Commissioner M Hare Krishna convelator thaduna promotion piva yare adun order thoki lisingani kun mathoki November taraga nipanta DVC phamba yare abage notification ama thoki board members singsu khanke sathariba process punamak lising magasa pan marfutra manga amade lisingani taraga taruki arada best tauragani DVC matam lep khraba matung da SSA primary oza sinama khoiso khudong sawa pi gadabani ana court da chatpagi interim order ama lakpadagi DVC phamba tu yakidre primary oza singna su court da chatuna thengna ke lisingani kunmathoi gi December kungamadoi da high court na judgment ama pire court ki judgment aduna SSA primary oza habasi scheme dagi integration tarokbani normal creator da designated saul ani manung tawre aduga Primary Ozani epic order Togo Aduga Finance tentative list ama chagul ani ki manung da Togo tha ama ki manung da eligible list ama Togo aduga hana leremba primary eligible oza singa punna DBC tawba yare haba order Togo haba interim order adu da yaure Pramak yanaraba matung da thabak do onthok na thabak kyarak mari leina pasing da haire education department ha kya thawai dana laiki tungda court da sahi asigi jun tara ka manga da condemn tha ke Madu Kangbadagi Education Department at Dead Back Tauraka Jun Ama Ahumda finalist ama thoke court ki case hearing July kun ka mga sataduna court na highway in the karigi karino matam sangna wasarak labo oza sing da karigi khudong chawa pi da bano habagi wafam bakoi ki council da thamge athoba matam da thabakta onthogo haike Dead back Tauraka Jun Tarakom the final list Mathoki, court case hearing July Kungamata Sataduna Corner, highway in the Karino, Matam Chana, Wazaraklabo Zasinda, Kariki Kudong Chapa Pida Bano, Abigo Wafam, Makwiki Council Tamke, Atomatam the Tabako on Togo, Ike. Makatan Tasi Kulumdoida Makata by hearing Givatam Piki, Madamasi Pokiman the Tabako on Tokadabani Hike. Tanpa Masida Yamna Nakpamong the Ta Sigi Mangata, Directorate of Education Esna Anova. Notification amathorake notification adu the primary oza graduate oza oina promotion pibada oza singa dugi education certificate singda marks cha da yankai pangba oigadabani aduga BED pass tawbo oigadabani aina yaure masina oza mayamda asokpaning ba kaiba amathorakle sahi kuntra sahi tara manga wajaraglabo oza sing asige mayoktani makoi ki mung marung ki lana interest ta khudong chaba lohna da bhona bani Lesingani Tara Kamari, the Deputy Secretary Education Order of Mathoktuna Primary, Oza Singh BED Tamba Yade Havasulai. Tong Asidi Committee as a contempt tawi, Atoba the order at Handokadabani Natragadi, Asoba Yulakani Hanasubakadara from Doragle. Security GPS Sapa Gariama accident Tokre. Technophone District Police Kimaka Labor, More Police Station Labor, GPS Alpha Highway Patrol Gate. Bulletproof Tata Sumo Gari ama More Police amadi BDF yawn upon the person manga mathok to was pada ngase pung taraga mathoi makarum tabada Imphal More lambigi ima kontong lairim bema di More College ani ki mrakta accident thokre accident to the police amadi BDF person manga ki manungda BDF ani ki phibam khara lona sok pada ki More hostan da pukaduna lai hengkre
Sokraba video person ani adudi en inau sei kun kamathoi apokpa thomba laifam number 1 number 8 Dharmasala Laigai Nong thombam nauvi mitai sei kun kamathoi apokpa en keso laifam number khunau Laigai 1 number 9 dagini haire Loinabi Leikhidabagi suti fangdana Leiba MR gi Rifleman amasibagi thaudok thigana da taksin gre Tamenglong district ki manung chanba khongjaron da Leiba mangasuba Manipur Rifles da posting taba Rifleman amada Loinabi nare abagi pau firabasu suti fangdana leiringai Loinabi Leikhidaba matung Rifleman atuso magi posting mafam da Leikhidre are tawdoga kamari dinna joint action committee amasem kibaga loinana misi asigi matangda FR lakutuna misi asida siana basingi badakta madik sapa action lokanaba sem minister da memorandum ama patient da action kre are Leikhidaba Rifleman adugi maming thongam ipo halbising Rifleman number 24096 Laifam oina mamang laikai 1 number 5 tagini ibol begi Loinabi thongham ongbi maifak bidebi masagi anapa amanambaram oraga thasigi ani the rims osdan da pukat ki masagi fibam yamna lu badagi masanu fana mobile phone ki khutang da tha asigi hom da pau pi da jumda lakna da bakhangan ki bawo da pi da ba matung da yumda lakna da bagi suti fangde aduna jumda lakpa yararu aina masanu pada pau fi ra ki haire margas de ibol begi Loinabi adu tha asigi mapan da laikide Loinabi Leikhidabagi pau firabasu suti fanglaba matung da lakani harake adu bakhangau dana tha asigi taraga mathoi gi nungthil pung homrom tabada ibohol bi Leikhidre aina masanu pada pau firupaga loinana magi thawai yautra bhaksang adu loba lakna da bakhangala ki hare misi asigi matang da mathau tava effort lokotuna mari leidaba singki bathakda ain gobe bathabak lokotna da minister da memorandum patient da takshan ke JSC convener CS ongbi anobi debi na thadorakpa zero lamada karigumba JSC na taliba dimana si Pidaba darabadi asi baksang lauro yaire makat darakpa atopa pauta National Highway 37 da gari sing chatpada khudong thiningai oire Manipur ki khwaidagi maru eba lifeline oiba National Highway number 37 Imphal Jiripam lambi asi mafum kaya da asoba kong kya laiba kaloinana gari kaya puttaduna khudong thiba phibam mayongnare are lambi asi ki hausu oiba phibam asi All Manipur Road Transport and Motor Workers Driver Union ge Taumi sing na satuna yangsin bakaloinana atubu matamda Manipur government amasung NISIDCL na lambi asi sembiu hana fangdoragle aroibeda content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangbiriba punamak pathaga sari channel asin atomda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share tawu sukawi kanuk namakpo amakhanna thaga sari